senam buat judan jingek, balik mentau senam dan jingek. Ngatrai apa dia kata ilah jebab hi, naduk mana kan wan hajuk si hajuk hi kata jengkeli. Kajun kajung ong apa pi keren hap ha swasedian. Baik kajung kenong ru. Kani ka 15 Files Commission kasnang nadu arpau arpuai arpua ngi ngirawan arpusan. Mafi bener guideline kalau ong pentrai kam dak online rai PPI offline den tak dau pasakut kere berkai. Ngi ngirawan arpusan 15 semester kasnang nadu 5 years back. Ayu dia le api. Kim buat dia guideline. Mata gigit mengi ya kon arpo ye ka scheme masih offline. Denda kada mengi mak ni di kaji mata. Tak pedih gaji bomla abangi hadu disebar jong ka senam arhajar arfusar gidang yo atu pisah. Hiat offline. Ngiat offline makna ngiyo. Ngamper kata ka online ka offline re ka scheme segi pajak ngi ai. Kata badan kam. Kata ada gaji syukro ada kim sutu ki member offline online nya keren degai nya keren degai kim sutu offline online Ngatrai kelabian kata sebab kelabian ngatrai isi online isi lembaga direct member ceki benefit VPC udah cek teh ngatrai halo kata ngitrai ngilai sutu ki ki problems ki jengek ki ba ilaiman ia mula depan ai ke jubab kelabian ngatrai secara sendiri kini ki orang nilai sekipat baknya top. Ya terus tomong man pembiang yang di condition ni ke kriteria bagian dia ya kasihkan student bagian ya cepat ba nganga dia ubri ngi ke isi jung ngi mdai juduk je kermen ngi kermen bagian dia ya kan dikasih